leli bhakede lami ukhehla. Kunenduku yami la embuye ngiyisebenzise emntwini okuthiwa unecala. Umuntu wecala. Yes, umuntu okuthiwa unecala. Lana sesicela umuntu asiphathele i-case number yecala. Yebo. Ebese le case number bese siyayithatha siyifaka phakathi ephepheni elikhanyayo. Uma sesiyifake phakathi ephepheni elikhanyayo, ebese sithi umuntu akahamba ye la ukudlala khona izingane egroundini. Ahamba hamba umgodi. Ebese sigqibela nalomuthi walento le. Ebese emveni kwalo muthi la, ebese yakhuluma ethi cha mina anginalo icala. Abantu abathi siyafesa, asiqashwa, siyabhetha, akubambeki lutho, akwenzeki lutho, awusekela umfulo ngashi sibone ukuthi ngeke ni uqale lo mfulo ungenise nakuwena ube kodisa ulibe lingani. Fanele ubonane nami ngqo ngoba ikhandela leli oyobuliphethe kumele ulisuke esandleni sakho lithinte izandla zami libusiswe ebese ngiyakhamba ngithi hamba uyikhele lana uyokuyikhela wena umuthi lo uyosebenzisa. Yebo. Lento lensebenzo ngobe ngiyikhipha kanje iba special. Angifuni ukhelwe yimina. Ngifuna uyikhele wena ngoba noma uyofesa uyokuyifesela wena ngoba ngingekho uyofesa. Yebo. Then kodwa mina engifunayo ungalinga uphazama ukuthi uzegezela ngaphandle. Futhi angifuni ukuthi ngithi ibhavu ngoba angeke ngiyenze la. Yebo, uzobuzenzela wena ekhaya. Uzozela wena ekhaya mina ngikunika nje lento ukuthi okubalekile ngifuna igazi lenkukhu phakathi, ngifuna ikhandela uzoshiya la. Yebo. Siphinde sikubingelele mbukeli wentsesi TV1 nawe emlandeli wohlelo siyathokoza emakhosini. Igama lami ke nguNkosi Kisibongo wami kade abaningi ke ababukele ekhaya ke bangazi ke njengaye ke lapha na igama elithi ke uMr King okuyilo ke engihamba ngalo ke mengihlangene nezami ke bafowethu sengiphinde ke ngahamba ngagijima ngafika ke Ndumbeni enkulu kamkhulu dokotela umfulo ongashi mkhulu sikubingelele sikwamukele sikuneze ithuba lokuthi ubingelela ababukeli bentsesi TV1. Siyabingelela ababukeli bensika yesizwe TV1 endla nasesansi konke la okufinyelela khona kumbukeli. Yawe babukeli yena ngizoke ngikhumbule kahle ukuthi yena sikwazile ukuthi sifike sixoxe eqaleni saxoxa sabeka halfway kodwa sithe noma sixoxa saxoxa sacaca ukuthi ukuxoxa kwethu vele phela sikho in details ngenxa yokuthi yesimo sokuthi abantu abaningi basaqala ukuthi mhlambe bembone udokotela abebengamazi ebuye interview la kwensika yesizwe. Yebo mkhulu. Ndeni ke namhlanje ithema sivakashelana sithi siyaxoxa sabona ukuthi ake sithi ukuthi alamuze ezinye izinto esizenzayo la. Sesixoxile mhlambe kwenye ivideo saxoxa ngezizwe. Yebo. Kwenye saxoxa ngezempumelelo ngezokuphumelela. Siyazi ukuthi kwesisikhathi kuyenzeka abantu bebe nokuthi bathena mina kade ngase ngigeza, kade ngase ngenza ukuthi, kade ngangenza ukuthi. Lana ngizokhuluma nje. Ngikhulume la ngikhiphe na imix. Yebo mkhulu. Khehla lana abantu abaningi abazi le mix la especially lana nje kunanenyongo yenyathi. Yebo mkhulu. Abantu abaningi abanalo ulwazi lenyongo yenyathi ukuthi isebenza into eyisimanga kanjani. Yebo ba. Inyongo yenyathi uma kuwukuthi abakini bakuyalele kahle kuyona. Iyakwazi inyongo yenyathi ukuthi isebenze kakhulu ekuthenini igeza umuntu okuthiwa lo muntu cha imhlahla yakhe ivalekile okanye khona bamvalile emalini okanye khona umuntu owathi cha lona akasoze aphumelela kodwa
noma ngathi utolito alokhuza mase ke safika thina samgeza base sifaka la inyongo yenyathi sahlanganisa lamakhubalo athi zena abanye bayazike ke benikwe inyanga ethize zike ikhulume ngemithi la izikhulume ngomvuthuza zikhulume ngemithi ethizeni iyokugeza abantu yebo ndeni ke siyazi ukuthi ihlozi lomuntu ke liyamyalela ukuthi biwena 90 ophilisa ngabantu khona ke izinto ke sesihlanganise bese sifaka nayo inyongo yenyathi sikwazi ukuthi sivule izinto bese ethi mesebuya ekugezeni umuntu ebese siyamthatha simfake kwi-steaming sala ekhaya le steaming la sala ekhaya sisuke sizovula inhlanhla yebo mkhulu ebese sizophinda le steaming sizophendula lento le esukuyenziwe umuntu othizeni ukuthi iphindele emuva iyogqilaza yena lento le esuke benze kuyena lapho ke sithola ukuthi khona ke sesizothuma sesimfaka kule steaming siqale ke sifake even into eyamafutha njengalawa nje amafutha enkosazana lawo yebo okay la mafutha enkosazana uyawahambela umuka nje amanye ungazuyitshela ukuthi nawe uyiboneka nje amafutha okuthosa uyawahambela kakhulu lana nje especially sikhuluma ngelwane la ilwane lezo khona isinyo lendlovu la khona amafutha ayo la indlovu ama original ke thina ke siwasebenzisa la ekhaya bakwethu bawuxola abantu khona nje indlela eziningi ilwane eziningi la njengoba ubona la ngithi uyabona nje lamkhulu kuthiwa yini isikhova lezo mkhulu yes isikhova naso khona esikwenza uma seseza izinto ezijulile sesibuyisela inhlanhla yomuntu ngenkani izinto ke lezi ke sigxila kakhulu kuzo siyithathe siyisebenzise siyithake siyifake kumuntu ngoba uma kuukuthi sisenza izinto siyakwazi thina into siyenze sithi asihlanganise njengoba ubona nje even lana ubona amakhambi ngisho lapha nje uyababona nje khona ngisho upunyuka bemphethe nakho lokhuzana khona ovovovo lapha phezulu yonke leyazi lokhuzana na imgogo yezintaba ngisho phezulu lapha phezulu izinhlanya omzungulu amaphambo yonke le yamithi siyakwazi ukuthi kube khona uma sekufika umuntu sesibhekene nenkinga yomuntu sihlanganise khona la esigodleni hayi ukuthi sisuke sithi sisaqala sisazophuma kuthiwa siyohlanganisa ngaphandle noma sisayomba bese kuyima sivula inhlanhla yomuntu lana ke yena ngizoke ngiye lana in details lana ke la kuleli bhakede lami ukhehla kunenduku yami la embuye ngiyisebenzise emntwini okuthiwa unecala umuntu wecala yes umuntu okuthiwa unecala lana sesicela umuntu asiphathele i-case number yecala yebo ebese le case number bese siyayithatha siyifaka phakathi ephepheni elikhanyayo uma sesiyifake phakathi ephepheni elikhanyayo ebese sithi umuntu akahamba ye la ukudlala khona ingane egroundini ahamba fika hamba umgodi ebese sigqibela nalomuthi walento le ebese emveni kwalo muthi la ebese yakhuluma ethi cha mina anginalo icala wena bese esho ukuthi le case number baneke ethethelwa enkantolo ukuthi ngithi leli icala ngithi angilenzanga ngilazi ngithi aliphele siyakwazi ukuthi leli icala sikwazi ukuliqeda futhi lento njengoba isebenza even nangecala nanomuntu kuthi ulahlekelwe into yakhe uyakwazi futhi eselana afika athethe lento le ahamba emagrandini afika ahambe ebethu mesembile bese yakhuluma ukuthi ngilahlekelwe inkomo uma ilahlekelwe inkomo ngilahlekelwe ifoni uma ilahlekelwe ifoni umuntu oyithathile angimazi ngifunelele yona ayibuyise impela uma umuntu kuthiwa akabuyisi ukwi-risk ukuthi lo muntu ungezwa kuthiwa unqonyiwe ungezwa kuthiwa ukwaziwe kodwa ngikuthanda ngayo le nduku uyothenzeka leyo nto eyenzeke yona uyobe sekukhona esebazi ukuthi kwenzeke lento after kade enza ukuthi nomuntu othi into ukuthi kwesisikhathi nobe nakhona kuze kufike kuleso sihluko esinjalo nje isike ikhuluma le ndoda lapha nekhuluma naye kodwa yena enza njani engafuni aphindise into yomuntu kunalokho abakube bebona ungathi uyasangasangana ndeni befuneni ukuthi bayomlapha kanti akulula ukulapha into oyithathile sekwena kodwa uma usuphindelisela into yomuntu kulula ukuthi ulapheke ese ngiyaphika ekuthenini izinto khona la
la ekhaya ziyenzeka ngendlela ezifanele. Bakho sikhulumile phambilini ngophondo lolano olukhulunyiswayo othi uma wenza into ebese wena emva kwalokho uxhumanise egazini kanye nalo laphondo sivuna inhlahla yakho ngenkani ukwazi ukuthi ena kwenzeka izinto ukhulumise mhlambe kwi-game ring ndini emva kwalokho sikufaka inhlanga. Abaningi ke bayazi ke sebeke benza la ekhaya. Kodwa siningi izinto esikwaziyo omkhulu ukuthi sizenze ngendlela eziningi ezihlukene ngoba mhlambe lana nje uma sizokhuluma ngalana lana nje siphethe induku la yeyinsizwa la. Yebo. Insizwa la noma ukuthi sikwakhela ibhande noma sikwakhela into yokuthi abantu uma uqhamuka kubantu bethuke okanye bekusabe. Siyakwazi ukuthi sikwenzele la induku ena sikwazi sikuthathele sikufake yona egazini ebese sikwenzela nebhande uma ukuthi udlala induku ukwazi ukuthi ena ube nento ozothi impela uma ugadlela ensizweni beyibona ivuka phansi ngisho ngabe uyishaya ngempama beyibona ivuka phansi ingasuthi ivuke kanjani phansi. Khona ziningi impela uma kuthiwa sikhuluma sesila esigodlweni singakhuluma in details ukuthi mhlawumbe ukuthi siyakwenza nayo induku esiyenza ngayo sesiyikhomba ngama details. Yikho kuphela ukuthi ke kukanjena ke namhlanje sona iningi kakhulu. Yes, siningi kakhulu ke. Mkhulu engikuzwile noma okugqamile kumina loke safika la endombeni ukuthi umkhulu akuyomba umuthi akawuthengi futhi umuthi ula phambi kwakhe njengoba nubona nje namabukela emakhaya ukuthi ugcwele isigodlo nanezigubhu. Umkhulu wachaza ukuthi ngisho uphondo ulakha phambi kwakho usufikile ayikho into ozoyifica isiyakhiwe la endombeni mkhulu. Yes, mina kuphela ukuba nalolo suku sengiyogcwalisela ngenza isibonelo nje la. Okay, la ukhona ufuna ukwenza nje isibonelo ngithi yabona la mkhulu. Yebo. Yini lela babhaliwe isiqunga ngithi. Yes mkhulu. Uma ubuka ke mkhulu ngenxa ukuthi athi sisetshenziswa asekho. Into eyenzeka lo ke sesizophuma ke ngoba sesikhona ebhukwini ukuthi isiqunga esigayiwe sesiphelile. Sekuzophunywa ke sekuyonezela lokho okungama half siphume ke nabafana kwesisikhathi ke ngithumele bona ngoba abafana sebeyazi ngenxa yebhizi izinto engizenzayo njengoba umuntu kwesisikhathi othola ukuthi ufanele ngiyogeza abantu okanye kufanele kube khona abazo ngokwenkonzo uthola ukuthi nafanele ngikhonzise njengakusasa nje usuka la kusasa kusela ngo5 koze kushaya u9 ebusuku ngiyobe ngibhizi kakhulu kumatasa ngendaba yasenkonzweni. Kanti futhi okunye bekunohlelo ebenduhlelile mhlambe ngizobatshela kusukela kusasa abazalwane. Phela uma uhola izimvu mkhulu kumele kwesisikhathi ube nakho kuhlakana ukuthi izimvu zakho uma zingatohozi uma ukuthi wena kuyimanje kuvela inkonzo yomshado ebheke eMandeni ngoba siseThekwini nje kungenzeka ukuthi uma bengatohozi labantu ugcine usubona ukuthi yena usungena ekhukhwini lakho usulayisha abantu usubayise enkonzweni. Yebo. Khona kuhlele enducabangila ngithi phela mina ngumholi fanele nanoma yini ngibe ngihole. Uma ngibona ukuthi zikhona ingqinamba lapha khona abangatohozi khona induku ethizeni engizobahlanganisela yona. Ngenxa yokuthi lapha ya inkonzo la isendumbeni. Indumbe yakwambonaphi la ekhaya kugiya inhlanhla yakwambonaphi. So ngenhlanhla ngobani ibandla nesigodo ngakuhlanganisa ngoba even ngiyogqokiswa mina ijazi lokhola ngaye kodgqokela ekhaya ndini emvini kwalokho ngaqoka kwahlanganiswa nendumba ngoba ngisho ngivula umuzi le emakhaya ngahlaba inkomo ezimbili ngihlabela indumba kanye nesigodo nekhaya mina. Yebo. Yes, sengiyaphika manje ngoba bayamukela mhlambe ngizobacela abantu bami laba embaholayo la eBrentshini. Ngithi ngicela bengiphathele nje umnikelo wo20 ngenxa yesigodlo. Yebo. Kuzoba nento engizeyihlanganisa ngifake ebhakedeni bese kuba namaplastic akanje. Umuntu uzothuma esenikelile ngalo R20 wakhe ebese eyahamba aye kuleli bhakede. Yebo. Afika akhe nje izandla ezimbili afake eplastic wakhe
after nikelile njalo ngalo 20 rand u20 rand uzowunikela enkonzweni ngenzela ini iconnection yenkonzo la embathole khona labantu kanye nesikole ebese nikelile enkonzweni ubese ephuma ibhakede uzolithola liphandle akhelene ngizofuna labantu behambe befike begqume begeze ngakho bephinde bephalaze ngakho bese beyahlala ke belinde ifilimu idlale enzokufuna kubalekile kubona ukuthi umuntu ozothatha leyo nto ngidinga igazi lenkukhu azofika ena lenkukhu ena ayithenge ethe kuya esontweni ekhaya ebese izamile ukuyithola lenkukhu ebese ithatha anqume athathe igazi noma enganqumela emanzini uze igazi lingashubi bese yaligoqoza bese lihlanganisa nalomuthi uzongigezela ngayo uzogquma ngawo aphinda ageze ngawo aphinda phalaze ngawo ekseni bese ehlale lindi ifilimu idlale ngenzelani njalo into edala ukuthi ngibalekele ekuthenini abantu mangihamba nabo inkonzo angabi yimi engifaka upetrol akube yimi enginikela ngedwe esontweni ngibe ngihola izimvu uma sesikhulekile enkonzweni bavuleleleka okuvume kubona umkhuleko khona bavalwe izinto ezithizeni mina njengomholi kumele ngisebenzise ukuhlakani bami nguphiwa bakithi ukuthi ake ngilekelele izimvu zenkosi njengoba ukuthi ke nalapho kuyipart of umuntu mayevela ekhaya efuna leyo nduku uyangiphathela nje inkukhu la ekhaya fike siyibusise leyo nkukhu ngendlela yala ekhaya ngoba kusuke kungekho connection yebani ebese sithatha lento lenkukhu sithela igazi la emanzini ebese simkhela mhlawumbe into engangenkomishi simfakele kulento izoba isiwasha azahamba fika asebenzisa umuntu ebese yangitshela emva kwamasonto amathathu ukuthi uma ngifesa akawutholi nomsebenzi mkhulu engikubukayo ngale ngesimemezelo senzayo nje mkhulu ukuvezela abantu ukuthi kahle kahle umkhulu akathanda ukuthi kuhlezi kuyena omkhulu ebandleni uyafikisa ukuthi ngishiya ibandla uqokolalo kube khona elikwazi ukuthi lisizakala kuona ngesigodlo sikamkhulu 2 ekunye mkhulu ngiyakuzwa ukubiyeka ukuthi umuntu ofanele benenkukhu le nkukhu mkhulu uthi umuntu uyithenga esesuka enkonzweni esekhaya uyithenga esesuka enkonzweni umuntu angithi ingakho ngale ngathi ngathi iconnection yesigodlo nebandla kwenziwa kwashiswa impepho kwenziwa yonke into njengoba sengikhulekile enkonzweni kwenziwa yonke into bawuthola umsebenzi abanye basinde kade begula abanye lokhuzana bakhona abanye abanenkinga eseyikhomba ukuthi ivalkhishwa ngelinye sengiya lapho ke ekuthenini ngoba uNkulunkulu engiphile amandla angale kwasenkonzweni sekufanele lezo zimve kanjalo ngizwele kodwa kubalekile ngifuna abantu abasebandleni nami angabi mina njalo engibonakala ngihamba ngemoto mkhulu ake ipake nje imoto egcekeni ake ipake nje eyadini lebandla ake kupake imoto eyadini lebandla uma kuthiwa umkhulu usebenzile kukhulunywa ngento ukuthi ngampela usebenzile hayi ukuthi ufele kwa easy nje awukhomba ukuthi umuntu omholi njengamanje khona ngibapha challenge ukuthi uma kuukuthi uhola ibandla kulwele ukuthi ibandla abantu abasebandleni abasebenza kulwele ngazo zonke indlela uma kuukuthi impela usekuthenini uhleli ebandleni uzogcina wenza izinto zonke uzenze wedwa ugcina kwawena kuphela onakho uma ungakwazi ukucabanga ukuthi ake ngilwe ngayo yonke indlela ukuthi abantu abasebandleni abasebenza angisho ukuthi ngibrema umkhuleko kodwa nje ngithi umkhuleko uNkulunkulu wadala isihlahla wadala amanzi waseletha abantu abaneziphiwo abaphathise something lezo zinto akayidalanga without a reason ukhona ireason engale ekhona ekhona futhi ukuthi uNkulunkulu kuphilisa uma uNkulunkulu esekunikile isandla musu kulinda ingalo yonke mkhulu akumele kube ukuthi uthi uphathisiwe kodwa bese ungabacabanga abantu uNkulunkulu akulethele bona
Uyabona lana ngithi mina uma ngibhekana nezinkinga ngithi mina ngazi ukuthi inkinga zami ngiyoyixazulula kanjani ngoba mina mako ukuthi ngibhekene nenkinga ngibhekene nenkinga bese ngicabanga umuntu engimholayo ingane engiholayo mina nginezingane zala esikolweni kuphela nginezingane zasenkonzweni esontweni bese ngiba nezingane biological engizalayo ebese ngiba nezingane ezikhuliswa yimi zomzala noma zodadewethu nezabafowethu uma ukunothise nje ekhehla uma ufika mina emzini wami ufica insizwe ingwaba ezifanayo ziphithizela ngeke ubone wena ukuthi angibazali bonke ngobe bonke bazobe bethi baba kanti abanye bathi baba ngoba ubaba wabo washona abanye baphila nami abazi ukuthi kusempeleni ngiyena ubaba wabo angempela ubaba wabo ubaba wakhe ngqo washona omunye akasafisi ngisho ukuyiswa ukuyiphatha leyo nto makukhulunywa kubantu ukuthi wangiyena ubaba wakhe ngqo indlela uNkulunkulu angabele ngayo angeke ngize ngiyibalekele awukhomba ukuthi ke manje nginezingane zesikole izingane zesonto izingane engizala ngqo izingane engayizali mkhulu senginezingane mina eziningi ezihlukene kodwa ka4 awukhomba ukuthi i-challenge mina sengafela ngayimukela ngathi uNkulunkulu ungabele that's why kunesikhathi engeke ngithi mina uma kuthiwa ngidlala noma ithikithi le bethu ngiwina ngithi mina kungifanele uNkulunkulu kanti yini ofanele angibusise ngayo bengiyothi ngingcomo ukuthi khona ngihlanganisile ukuthi u1 and 2 and 3 lapho kusuke kusongama techniques okukhombisa ukuthi ayikho into engasozenza yebo like impilo yakhona ihlali lapho impela nje njengoba ubona nje la ngabe ubonile khona izinto akade ngiqoqa ngale mbuyisa la nali isithebe sami la khona bekade ngizomgcaba lana ngimsebenza ngimfaka izinto engoyivusela kuyena ukuthi isebenze ziphumelele ngoba ubona nje ubone ngiqoqa ngisengibuyisela la ngithethela ukuthi izingane lokho engishiye ngale ayisaqoqile zabuyisela uma ke kuthiwa sekuxoxa lana ngento nga1 by 1 impela abantu abaningi ngoba yabo nje uma sengivulele la umhlakuva lo odokotela bayazi ukuthi ke umhlakuva ngeke uvela ube khona bayazi ukuthi na uma kukhulunywa ngomhlakuva ukhulunywa ngani noma singeke sikubeke konke in details kodwa nje khona la ekhaya kusesigodlweni esikwazi ukuthi sizenze izinto la ekhaya siyayivusa imisi yobaba uma isiwa mkhulu la ekhaya siyazandisa izingane uma impela kuthiwa yena umama wakwakho umntwana akamtholi siyakulela ukuthi amthole baba yes la ekhaya siyayilwela imali ukuthi yena imanage uyiphathe yes la ekhaya siyakulela ukuthi uma ufaka izisu ungazi ugijima uzuyo uthi uyothwasa ugqokiswa amabhayi ufaka ibovu siyakwazi ukuyibheka ukuthi unezifswe noma unehlosi ngempela sikwazi ukukuvusa sikutshele futhi indlela eziningi ngoba futhi khona enye indlela eyibe nokucasha ziswe zingozi ngoba ziyakuthandisa umuntu ungamthandi yes uma uke waziswa kancane kancane uma ucabanga ngomuntu uthuke sengathi ungasheshe usondele la ekhaya umfulo ongasho ukulindile ukugula lokho kufanele ukulashwa khona isizwe siphakathi lapho indlela yokuza uthando kodwa ungazi ukuthi uthanda kumele lokugcilaza kumele uthuke uma ucabanga akumele uthuswe nanokuthi uma udlaliswa umfana uvela ube nolaka ngoba lapho khomba ukuthi awuwedwa khona something wrong isizwe le lonto ifuna ukulashwa so kuningi phehla kuningi kakhulu uma kuthiwa mhlambe siyalala siyaphenduka kodwa ke enye ke ingichaze kakhulu ke phehla yabona abantu bakwethu abaqhamuka namagama amathathu alibe positive amagama amathathu ngoba uthanda nabantu abathi banezilonda seziyakhephuzela ipholi basondele sikwazi ukuthi sibasize besizakale mkhulu labantu abanamabhizinisi bathi amabhizinisi awakhuli sikhona isiwasho ngale ikhona isibunge kodwa ngeke ngakhuluma ngaso ngale ukuthi ngizosiqedela kusasa yebo mhlawumbe yona ikhona lekhambayo hayi yokunye ngizosiqedela kusasa ngenxa ukuthi kunekhambe lisuke eGoli okufanele lifike bese liyagawa kusasa ekseni
bese senziwa ke isibungo ke somuntu. Sacela ukubuza la njengoba sesikhulumile noma usubikile ukuthi ibandla lizobe linale inkonzo lezo bikhona kunomsebenzi uzofisa ukuthi udlulisele kuyibandla lo sesiuchazile ukuthi ke umuntu uzothatha impande ethile la endombeni ehambe ekhaya efike ezenzele ngalo lo hlelo omkhulu yobembikele ngalo ukuthi enze ngalo ukuze izinto nazo zikhanye nomuntu ekwazi ukuthola imisebenzi kungagcine kuumthwalo kamkhulu ukuthi ibandla ligcine kubonakala kuyena omkhulu ebandleni. Umbuzo enginawo la mkhulu uthi umbukeli osekhaya othi mina ngoba uthe umkhulu leyanto yibandla kodwa mina ngiyafisa nami ukuthi ngibe nayo into enjalo ukuthi nami ngikwazi ukuthi kube nento engizoyilanda esigodlweni samkhulu engizofike ngiyisebenzisele ekutheni nami ezami izinto zikhanye. Umkhulu kunodaba esiye sangena kulo lokuthi umkhulu ucabanga ukwenzela abantu abasuka emazweni noma abasuka eduzane ukuthi nawe benosuku labo lokuzokwenza lensebenzo. Umkhulu besikhuluma ngani mesikhuluma ngespecially leso ukuthi ucaba ukusenza kahle? Sikhuluma ngento lana umuntu osuka kude noma osuka ngephila asuka khona ozosiphathela ikhandlela elimhlophe. Ngomgqibelo olandela lo ungumhla ka19. Yebo. Lo mgqibelo olandela lo ngithi 27 mangaphasi. Yebo. Ngomgqibelo olandela lo we27 umuntu uphatha ikhandlela elimhlophe. Fika ngene la endumbeni nekhandela lakhe elimhlophe. La ekhaya lifike libusiswe ikhandlela elimhlophe ebese emveni kwalokho eyaphuma akhamakhaphu awu2 awafake ephepheni elikanje. Yebo. Lamakhaphu awu2 ebese ethatha isiwasho senhlanhla lesi osibonile ngale. Yebo. Emveni kwalokho uma esethathele yonto ke uzobe sehamba ethi ekhaya adlula athenge inkukhu. Yebo. Le nkukhu uma seyithengile ama details ukuthi uyoyisebenza kanjani uyochazelwa ke uma esefike la endombeni. Okubalekile nje kuphela ukuthi wena uma ufuna ukuzothola leyo nsebenzo ngoba iyafula strong ezintweni zenhlanhla, iyafula strong even ezintweni zomuntu othola ukuthi uyafesa kodwa akawuthola umsebenzi ngenxa yokuthi uvalwe izinto ezithizeni. Iyafula leyo nsebenzo uyobe seya ekhaya. Even ukugeza khehla leyo nto uyobungagezeli ngaphandle. Uma uqashile ungagezela endlini njengoba usuku ugeza nje uphuma uyochitha amanzi. Lawo manzi uyachitha nje kahle hayi ukuthi insebenzo le ekhomba ukuthi uyozuyokwenza ukugeza kwakho kube ngaphandle. Kufanele nje ukugeza kwakho obe even inkukhu le oyobugeza ngegazi layo. Yebo mkhulu. Ngifuna idliwe egcekeni. Iyadliwa ba? Iyadliwa khehla, angifuni uyilahle lo nkukhu ngoba izobe ingenakho ukungcola. Khona izinto ezithizeni esobe siyihlangabeza ngenxa ukuthi abantu bayazi ukuthi kuyenzeka kuthiwa umkhulu bani akahletshelwanga akwenziwanga ukuthi kwangenziwa ukuthi leli gazi sisifaka kulomuthi ezobe yena uzobe uzenzela wena ekhaya noma ungifonele emkhulu sengenza njani ngikutshela uma usufikile ekhaya wenze lento ngalensebenzo yobuso uyithathile la ekhaya. Emveni kwalokho kodwa uma ugezele yadini lakini la othuma uthi ushiswa impepho kuyacela izinto lapha zingenzeki kodwa siyobona uma usuwenze lo nsebenzo ukuthi ngeke yini izinto zakho zenzeke. Into oyiphathayo eyomnikelwa ekhaya usiphathela 500 rand then uhambe uyokuhamba okwenzayo senze kwenzeke. Then kuphela okubalekile ukuthatha inamba yami 067 620 620 0671. Yebo. 71. Iyona nombolo leyo umuntu ayithintayo if efuna ukubhuka. Konele nje impela ubhuke khona sizokwazi ukuthi abantu abangase befike bangaka ukuze sikwazi ukuthi siqhathanise futhi nalapha yana ekhambini lesobe sihlanganisa ukuthi umuntu engafiki la afikele uba. Yebo. Nawe ke impela kothe uma kuukuthi uyahlanganisa okuhlanganisayo kwangafika ku500 ukhona esingakucabangela khona noma singeke sikubeke in details la ukuthi kuphi esingakwenzela khona kodwa kubalekile ukuthi yena njengamanje abantu abathi siyafesa
asiqashwa siyabhetha akubambeki lutho akwenzeki lutho awusekela umfulo ngashi sibone ukuthi ngeke ni uqale lo mfulo ungenise nakuwena kube kodisulu libe lingani mkhulu so kahle mkhulu la sithi nje especially esiphuthumayo abantu ababhuke ngoba leyo nto nje uma kuukuthi na usuyabuya uzoyifuna kungasona especially uyosiphathela 1.6 sikwenzele leyo nto oyobukade oyiluze manje ngo500 rand so mkhulu especially lesi siyobe sila endumbeni street noma sobe sekhaya likhulu ila endumbeni kodwa makubhukheke kahle koya ngokuthi abantu kanjani ngoba isikhathi esiningi indumba ngithi la esekhaya lami la kwaB yebo muswami kodwa isikhathi esiningi uma sihlanganisa izinto ezinjengalezo sihlanganisela ngale ekhaya elikhulu la sisuka khona okhomba ukuthi kobe ku safety kodwa kubalekile nje ukuthi uma uzokwenza leyo nsebenzo yebo angikwazi ukuthi ifike ithathe izingane fanele ubonane nami ngqo ngoba ikhandela leli oyobuliphethe kumele usuke esandleni sakho lithinte izandla zami libusiswe ebese ngiyakhamba ngithi hamba uyikhele lana uyokuyikhela wena umuthi lo uyosebenzisa yebo lento lensebenzo ngobe ngiyikhipha kanje iba special angifuni ukhelwe yimina ngifuna uyikhele wena ngoba noma uyofesa uyokuyifesela wena ngoba ngingekho uyofesa yebo then kodwa mina engifunayo ungalinga uphazama ukuthi uzeyigezela ngaphandle futhi angifuni ukuthi ngithi ibhavu ngoba angeke ngiyenze la yebo uzobuzenzela wena ekhaya uzozela wena ekhaya mina ngikunika nje lento ukuthi okubalekile ngifuna igazi lenkukhu phakathi ngifuna ikhandela uzoshiya la yebo kwenzeka ke imali umbukeli mkhulu engazibuza ukuthi inyongo ithiwani entweni nje mkhulu uyayisebenzisa uyisebenzisi kwenzakalani angidingi inyongo angidingi usebenzisa inyongo uma engasebenzisa inyongo kuzomphoqa ukuthi ugezele ngaphandle futhi leyo nto leyo bisisikezo hayi ukuthi isidonso yes mina njengamanje ngobe ngikhipha isidonso senhlanhla hayi isigezo ugezani ugeza amabhadi usondeze impahla nje lana siyayidimanda inhlanhla ngoba mbukeli wami ngikuthembisa ukuthi u3 days ugezile uzobona ukuthi ngeke iphupho oliphupha impela ngofuna ufone uzokhaza ngeke kodwa ukhazele yimi iphupho lothu uliphuphile u3 days iphupho lothu uliphuphile libe lisho ukuthi lishona so kuyobe sekubonakala imisebenzi cha khona into ezayo enhle mkhulu ezokwenzeka kuyobe kubonakala impela uma ufesa nje eqinisa uzobe sekwenzeka so mkhulu lokho kwenzeka ke kulolu ulumgqibelo olandela lo umgqibelo uzodlula lo wangomhla ka19 lo wangomhla ka20 olandela wona uzoba khona uma kuukuthi khona impela bebethi sibambekile ngokuthi sohlela enye idate elandelayo sikwazi ukuthi sibenzele abantu kodwa nje akumele bengakhohlwa uma uphuthwe lo chance wangomgqibelo impela lo insebenzo ka1.6 la ekhaya yebo mkhulu so isikhala futhi ke zibaliwe baba abantu ababhuke kusanesikhathi umuntu asheshe ethinta umkhulu kwinombolo yakhe aseyibizile asho ukuthi cha mina ngizobe ngikhona okuningi kwemibuzo azoba nayo uzobuza futhi umkhulu ukuthi kudinga ukuthi ngenze njani kanjani ukuze ngifike lapho ama directions indlela insebenzo ezosebenza ngayo into azofika yenze futhi ekhaya uyofika ithole mase efikile phambi kwamkhulu mkhulu siphinde sinikeze abantu inombolo yokubhuka mase ke sisho amagama noma sibe amagama okugcina ukuze sikwazi ukuvalisa umbukeli ekhaya inombolo yokubhuka u067 620 0671 ngizoyiphinda futhi 067 620 0671 amagama okugcina ke bakwethu uma usale kulelo bhavu uma usulifuna lelo bhavu oyizenzela wena kwakho ekhaya kuleso sidonso sokubiza isidonso kusempeleni ngoba akusona ibhavu ngophela ukudonsa into ngegazi lento obuhlala uyidla zonke izinsuku uphinde uyihle bese iyadonseka inhlanhla yakho ibuye isondele kuwena ukwenzele egcekeni ekhaya la uhlala khona usemqashweni ungaqasha la ungaqasha khona noma ngemuva kodwa kumele mawugezele egcekeni yena emfini kwalokho
useyahlala ke usuyalinda ukuthi abakini yini abakulethela khona Yeah. yini emveni kwalokho uma uphuthwe lokho ke kumele wazi ukuthi ke uma usekudlule lezo nsuku uphatha u1600 sikwazi ukuthi sikwenzele Lowo msebenzi. especially esiphuthumayo abantu kumele besiphuthume sifuna inhlahla yabo siyabonga. Mkhulu sibonga kakhulu ithuba osinikele lona namhlanje ukuthi sikwazi ukuthi sifike la esigodlweni sizoxoxa nawe mayelana nomsebenzi ke uphinde futhi wenze lama announcement osuwenzile ngomsebenzi ozokwenzeka emasontweni azayo naleyo futhi uzokwenza futhi ebandleni. Mkhulu ngiyacela noma ke siyacela ukuthi ke abalandeli noma ababukeli beNtseleso TV1 if umkhulu bengamtholi ikhona inombolo yeNtseleso TV1 ngisho ukuthi umkhulu awumtholi uyabona kuyaphuthuma ufuna ukube indawo yakho thinta iNtseleso TV1 kwinombolo elula ethi 062 ithi 012 ithi 1225 inombolo ke le yeNtseleso TV1 mokuthi uyathola ukuthi udokotela umtholi kodwa uyafisa ukubhuka sizokubekela indawo uthi iNtseleso TV1 zobe sikudlulisela komkhulu ukwazi ukuthi nawe ke ubeke indawo yakho kule specialist yakho somkhulu siyabonga kakhulu siyabona ukuthi kubhizi endumbeni abantu balindile eminyango sicela ukudeda emkhulu sikudedela ukuthi ukwazi ukuqhubeka usebenze Okay siyabonga